Kanyang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kung ano nalpasan, ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. Sabagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamar ba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna? Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray doa kasutlaang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga aggatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumadlaang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka langan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nak ngarod inikkan iti bulbuludak. Dua gasutlaan mo it. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan met, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kit. Para makita, no malpas da ita abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsing. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutang. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dita 500 ka. Ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di balay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang ti pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Huwan alakay. Wen bakit? Awan tun tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumatkin kainsan, surebol day jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay may. Katuan ansan, didakkel tun abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanen into next cropping. sa bagay matkid diyan. Ay, huwag gayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay matkid diyan. Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay may. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan may. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay may ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay matkid diyan. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas dito balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't kiti Ngumdakkel sa ngamin unay, iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit laeng abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abasit ti balay, basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya, ngam sabali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unimot kiti Sa bagay, saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay, adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Un nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tidaduma, ingatang mumat kami ni agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang rod bakit? Ay, mapan ka pa balay da, Mark. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Siya ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
Gaya man da kabsat mo alor na ti papaaramid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ng ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Ado pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamet. Katuan mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanaam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sana bali ata dakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrek ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, kan ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo agkurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa'y. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayati pa nagbiag dangam da tayo. Ay, siganto mga amin, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaytan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawaam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anya laki din na ya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay damag.
Mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka med Lorna. Ay, waan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, waan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sa nabali tadakkel mo ti balayo. Ah, Katuan. Ken saan nabali taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyabay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Katuan. Iso asa nabali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya at tikas talakay? Di mo ka di malbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day nga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Wan kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Kunak man no umay ka ita ijabang kag bakit? Saan pa ilaan lakay? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Ada tinapatag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsud mo Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay luseng, nakasukat kamay.
Mapanak iya ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo ken bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay, tagkita ak no ada magustuak. Wan nana, yag kunto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala, ijay ili bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anwan ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, Lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit, manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo kan bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akasalalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Anya nana, ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw ti gatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wain, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ore 1.5 lata na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay kwartak. Isu nga uray daytoy rilo pay laeng. No adan tumanen ited dagiti anak kaw, sak tumanen gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laeng, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo day tarelo, kan bracelet, asaan mo analako. Gumatang tulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagi tinapalpalawas ngal daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutom abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok itibak. Uray agan ano ka kumare, awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare, no adda kwartak, gumatang ka talaga, ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige, ngam saan arilo ti alag
Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo ba kay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y anagat-gatang? Diyak kumakayat nga agalat, awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king na ba kay? Amumutin to ugali da di ako maray. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kwan, mapanakan to ichis-chismis ka dagiti ka aruba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na kung naktumat. Nagalas ti ugali da di ako marim ba kay? Sana nakapapati dagiti bagbagana. Una yan ti kastoy, nagrigat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko nang urang inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasuron? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamang tadalang itilimagasot wano malong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rudon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom tirilo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya kan, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang main inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang ada maswelto. Magtedak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada masweldo, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam ko mare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la na pudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino ay hadag iti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na urebinting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amukla ko maan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Jakla ko man pinautangan dagiti awanan bain. Agraramandang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki di. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, mare. Ni, apay ngay ang makaungat kamatan, mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria, awan intad na. Napanak man dyan ni Bakla, awan mo't la intad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni,
Ti amok ngamin kat agsingir ka kalpasan ti mano alawas. Ngam ni awan pa'y makalawas manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim. Uray agpauna ka pa'y laeng. Uray limagasot no iso. Anya? Ay na, pasensya kan kumare. Awan a talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik a nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay naku kumare. Imayak ta sa anak ang makaid na iti ipapanilusing ita ijabalay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan mare. Ay na. Kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat no may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo't nga rod apa nagsusweldo? Ay, no amok la kumaakas jet ti aramidan na. Jak la kuman nang alala itila ko na. Iso tinangipilit nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasauna nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasauna kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata itila ko na. Saan ta na mga alala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaman ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ng ugali da di alusing. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami nga agpukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Isa bayadam to dayjay, tauston. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Ang laki ideng. Aniya? Kastagaan ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahil babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ko na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko kanunungan day dyan aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay day ta. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeak lata na kasjay! Oh my God, kumari! Tanda pa pananta! Darasang! Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing? Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na nga agraraman ta kalungamin amadan ni Tirilo kas kada bracelet ngam awan magkampagbayad ta just Anya? Tada tapay tinagbalin nga agraraman ita? wan kumare no asino pa'y tinang ipilpilit itila ko na isupay ti sao nga sao ay saan nga agbalin kanyak na kita Ay, anya lakit din ni Lusing aya? nalabas tayo dyan ugali na dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman Ay, alaman ko mare. Inta man ni Jabalayda. oh my God Makapaborat ti darat yawanan bain.
gayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Ala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ko pa akastik. Anay ko! Abay nga tinungpalag matatan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Lay tatirumbang kan kalusin. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas matan, ti mapan mo ibagbagay, ti karuba, nga agraraman kami, kaskalan niya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kaskalan nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao, ado sasawam. Nagmayat adaitan de tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha? Kasaan kan nga parparang kanya? Burakit de tarupa, kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Oh, si kamot gayam, Mare. Nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes, Mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog ka siyang. Ne, si kamat gayam son niya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Na yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat dayja trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa amutan ti turong ti saritaan, Marison niya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dahi ason niya ken kabakit. Tiyakman amo dayja babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya?
Naku na napay, nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga ammo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anaskan pa ilang aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Dayta nga rod kat, naglaing da nga agsao kan aguyaw. Ngam awan met nga rod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang nga nasabat ko iti kalsada, mare. Ay, lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayin. Naglaing nga ron nga agsao, nakauyaw pa'y. Dahil bag kumamat, lumang opisina. Tapos na ito sir-serbi ng aguyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, mare. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay, pudno day tamari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo na giti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko asaan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anyagay nga rod ita. Ay, nakuna na nga rod nanang, ngaging katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, nukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak-langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakadwam. Salbag da. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang. Sana bali, taado mati trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya, adalat tamo di balkon da agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, mare? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idi matkat inaldaw arum-rumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at laman na naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngagko, idi. Katuan mas, agtatakaw tawanan ba'y na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiana ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gapu tanagala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi.
Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakaistoryaan na. Iso nga rod dayta ti imbaga kinipon show. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Beshi, agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya! Anya ngay nga ron, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pa'y lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. Oh, sige, adakin ka day sa anak ka. Ngamnay agan-anad kayo itigayam bao nga ibagbagam. Kitain niyaw, nagiti lalaki pagpabayadan niyaw. Hoy, ni nanang mat, amang ano adamakangag kada kayo. Anyang tulangin ti may bagada. Man, tatakulas? Anyat gata nga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask? Nay, nagadumot ti face mask agat gata nga Ano nga iti nagado a face mask? Anya lakit din aya? Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan, kukam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tirsena. Salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman, no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang ya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas anagado ti saludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti saludsud ko. Kat may salaang man. No sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonya nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtarap-tarabahuan na. Salsalud-sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtarap-tarabahuan na. Manakibiyang kamay. Na yan. Dakas gayang mitantag salsal. Ay, ang salud. Nyam daw ang iwatan. Anya! Nyap. Tibabanggan na eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang no sa dino ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta. It's none of your business. Maawadam.
Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala, ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na day dyan. Saan siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, ay aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, ket no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay unay eh. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Ketuin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Unay ang dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na amapan agtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma apang gadan naman. Ket, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit din. Amo kon gayam kumare. Anya ta mumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismuso alakay ko Namin ano ka no, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? Ha ha ha! O relating bakter amin na dut-dut ko gra. Nak. Kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho sirik-sirikan ta. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbaga babae. Nagmaya laki din adurabon tingiwat da nga agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasonya. Ni, saan po pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Ampo! Ha! Ang hindi di ka pailangan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask ija pagdisdispyam. Tapno sanda ka ang mailasin nagdita tao ya. Ay, aguray panawang kay manlaangin. Ay, Sonya ya. Isumat lagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know. Ngumday ta trabaho, amapan agpapabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa'y ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw.
Aliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anyalakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakinidya at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin ko mat nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dwa a tao. Katrabahuan na ngagmay-may sa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Katrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidan na. May antayo latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba Anya laki din. Una yun ay atikas to'y makabanog tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabitla. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid ko na. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka din? Wait, nakasagaran ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa'y ti aramidak, inton madamdama. Pay ay ngamin ang masapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat asaludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidak. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit?
Hala, una pala iti parbangan nga madla ka pala ang dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidek. Nay daytan bakit? Manulain nga oras ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanya nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Nay kakit din ay, maturog tan. Dayta ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabwisit. Ha? Noawan mat lang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga min tiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalatta ngamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang titalkan ni busyaw. Kasla-kastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbay tilangam ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Diyak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagaklaan mo ti pudno Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ati ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltalkan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno ang mumanya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang asi katitaltal kenda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turad mo. Tala ibagam tikas de kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map appreciate ni bossing, salbag. Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mo lata.
Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo da ito inton Friday. Isa malpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan di mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kiti amin, salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate na pa din ni Jollibee iti kasdyang ugalin na. Bida ang saya. Kasladyak maklon da dyan naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga wan apulos ti kabailam. Kun mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam belak. Saan ko maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasamdam. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na diti trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na da dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing. Kat agpatinggan tulat ta ti kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Adumanan na ito inyawin mo bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok nga min asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambel na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Kat punumat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray syaklaang. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Nay, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puo, ti tayo jetersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tada na kang iti pukaw na. Anya? Pangasim man,
Tausto nga minin ti pa nagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minin ti pa nangyaw awid mo kadagiti nasken amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa'y lang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagatumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan da ita, bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa ita karamid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, dito'y pa'y ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Aywan nga raod. Naimbag tasan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan. Imbag ko nam tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag iti pukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao. Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Kastagayam. One! Kunak isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararamay, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday tapasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man tahuston. Diyak kaya ti makirinig kyar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kitala ita amayat ka manan, kit sige manan alam amin, yawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kit makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ayan niya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anay! Nagsakit una yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababaeng? Kitaan man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ti aganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka ditoy. Mababain ako ni ti kasta nga aramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umayday jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si kanti mangkadwa ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwayo ti asawa.
Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugin ka. Anay ko. Una ka matan. Nagalas mo titi sa bagbagam. Kababain, nagatuti makangag. Uray pa yan doon ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos sa nakarkaro aso makita tiyan mo. Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute mo tanti ka anak ka. Sa klutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano tirigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka mo tan manang. Para sa klutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko ang tirigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa yun numatay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakutak abalasang kasta? Ibagbagak laang tirigat na. Jakmat kaya ti agbakbakat abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanya. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayat ang tamatadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang mat ati sakit a marikrik na. Tapno mariknam mat ati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan na bali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Ang mga no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Ang mga no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang agpalabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, no amok na kumaakastoy tirigat ti agarak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kunanakit din. Anya, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababain tatang. So imbes nga si kaswag, kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kun kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mate. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti imbagbagak iti ospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit na marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kankwana ta si kamot ti nakabasaon. Uy nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan
Kananak ko launay. Nasakit nga rod tinagam ko kadagit din sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamutan ah. Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa Aglabla ba? Agad pasaron man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrigat ako nada pare. Ah, saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Ne, apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man ah. Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, higit din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw-awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan ano. Kaputa jak kayat nga agsikog ka. Mailiw akong lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti pabasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan ano. Ay, nagpintas at talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manon. Ne, apa yan manang? Anya di mapaspasamak kan ka. Adon samat na kan ko na kontra iti tiyan ko. Naikontra wano agninaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang? Taadamot asawam. Kinunam asan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay madanday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga day naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakat nga ron asawam. Nuapay kat nga mi na nagrigat ti aganak ah. Sana bale, basta inton dumakkel lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay mo't kit di ah. Kas kumakandalya nga anak yaw, kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itatamasikob ka manan. Indon aganak ka, papasulan nak manan ha. Jak maamo agsikuga. Dayamot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay.
Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit kanya. Anay ko. Ay, salbag ti kastoy. Manjakton. Manjakton na talaga. Agsinatan, Darwin. Nasaysayat nga agsinatan. Ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikat ti kong kunakang ka. Sikat ti kalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti panang ibabain mo kanyak dito. Makamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay saan tan dagit anak ta. Ala akti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak moten maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kasta? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak nga ino kastoy ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaandak pa'y dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kon. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos, kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga ron kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimplan mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kati so at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti day ta parikot yun pare. Niya laki day. Darwin. Kanya lakit din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamad lakay, kailiw kan. Kanya lakit din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo anak-anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho, di na kon maalay, ti palagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ura ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka, saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manan ngagsikog.
Ha? Agpaisaw? Wan lakay. Nagarami dak iti remedyo, tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Isu nga agawid kayo iti anak ta. Ay, anya laki din. No, ada problema. Alaan iti nasayat asarita, tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema, ada solusyon na ako nada. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.